Enyemia novi Peter nate agbeyume yahe begonya jokopene mile Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo pie me nuselis ebe English shine do pie dame gone mi happy Nyadzɔdzɔwo bo le tebre sare ike na wora kakpli mi le ka vina ma agere Nyadzɔma ma akplo kotungo do nyawope akpaji Abato yikene de efebla enevo atonchu adepe agbada le efua nkonta nutoma njejo de jesi be kobito ozi eji be wapoto aga on gome kukule le yikemo vonu chonya mebe neno kobito pe asi me kejecho yikami hoko chugana kobito pe do pie gbonye be wole amhado ti le yikama wode zajola de pe agbada le wa nutome kala akpabubua mi agara tukula na kufo ado penya gbe yikana wode koglo le yikama wode koglo be ye na adowodi yika yetu factory ala fade kakla andre le Ghana tukome godo kamya bonu kola o he klo bule mi bodo gele egbe tome mina la matrovi mava na magara Nyadzɔme nemi akbabe mi de ka won plenu series ebe English na do pe ikene da ngune afinya jo wadogbo le ye me ka wotro na asile ye fugbe me nyagbo ntile ebegbeme ne make ha le ebegbeme panya nyagbo pakpaji a wo eji agbaye ka wotro na asile nti ko ina de ye vugbeme kana mi agade to ko njo me ne mi en make ye ka mi aje kome le do di panya ogbo le Ghana to come kudu Dukulana na ado dankwa kufo ado ede koglobe dodo ike ko de atume le one district one factory nye NPP to glinye ju haba bope dodo ike no ko de tume na factory otutu na adodi na to come view la nuto mele Ghana to come ede koglobe factory ala fade ka kula andre yele adowom le yepe to koklo yi yome ka dukulanya me ike de koglobe factory abe ala fa evenso ene onya factory ka wole under construction lo do na wa wo ele ejim le factory unti kama jijiwa yo anabe factory katanu na wa wi ka wana dodwi Ghana to come view ka tukula ko fo ado adele ne penya yo koglo la yika mo yiba ya abu factory kanya Antarctic Life Sciences Company yikanya pharmaceutical company adele 1D 1F do yikanya one district one factory wana o mele Ghana to come godo ka chode jesi be le Antarctic Life Sciences Limited to pakwadia aga homa yikanya gbeta ga US dollar mine black aton ye ko kwere a guarantee ka jirudo to 1D 1F do pakwadia ye wo buonu yike onye factory ala fare kakle andrelia le Ghana to come la yike mo jagba yike wo atro asile enterprise alo dope ala fa evebla andrea vo enyunti le to come godo kala gruye pakwadia njojo yike mi hokochu aga yike wo glan le Antarctic Pharmaceutical Company pe akwadia yenye Ghana ga CD billion awole aga hopa akpaje ka le gbeta to kope ga ikanye US dollar bla eton for aton ye oglan le wana yemti ka ga jerope ikanye Ghana Exim Bank ga jerope ye jagba iko ko gbeta ga US dollar million awo ko pere ne pe 190 ke wa ko apple no mesero abe plant alo modern week anawo jerewe kare ngusere ye ba oho jerewe kare ngusan la osi pakple anu mesibu bo kakple do nubu boyika wo azan kanya equipment and machinery so hana dono hana do pe plus ba waten awo dole Ghana to come kare mi ponu kocho Antarctic Life Sciences Limited do pe pa akwadia anya do yika jiro de alo makaplo yika afie ba wo ado plus so ba wo awo vaccine so alo article le Ghana to come na na maka anti snake syndrome yikanya article yikamya azanta platine ba anyigba alo edadu amade le Ghana to come hekpada eye drops kanya ankuti konti le Ghana to come ka inhalation and necessary products sokata yika anya atike yikamya azala nya pa dono ko di drug stock akule nya pa pomele amegboto pe
akpaji ketecho ikemi hole pejunuwe evie penkekewe adiegbe le pakove plebla evovore keme kocho amerikanye apoto alanchiramante enya meikedi kokblobe 1D 1F garoro ikene ele jirudo pe akpate meiko kode tumele wonle nuto mele Ghana tukome godwa ajagwa ike odi dowodu ne Ghana vijiji akbala fa de kabla aton for eton alafa andrebla enivo eve ikene 153,782 le Ghana tukome ke apoto alanchiramante ikene ngonola ne didobe ike akwana dodi nyaw kakule asejanya odi ikene Minister for Trade and Industry aya meikedi kokblobe ne alenkure factory ikene acho dodi ikene akbala fa de kabla aton for eton kakule ejivo ne Ghana tukome viewer yenya alafa de kakule adan ikene 106 factory create ne employment le Ghana tukome kala poto epanya no ede kokblobe havina yo awu yo factory ikene alafa evebla enivo ato katanu le Ghana tukome yo na mokombe ati dodi ne Ghana vijiji pepeme akbala fa evebla enivo enim alafa atombla cheke vato ikene 288,599 le Ghana tukome godo takuya tuklona kufo ado pa 1D 1F do ikene le tuma wotu factory de karakala fa de kakple andre le Ghana tukome kana mia akwa puta na mi ka mia anno didiro nyo pa kwaji le Ghana kubito pa do pe le ikeme mia aglo nya jowama eve le didiro nyo pa akwaji ya nje chude jesi be asukwa district court bondo pie ajagba yeka wo azi apabla atonu chwada le ikemo di koglo be ede apoto ada pa gbara yeka ko pabla enevo aton le efu ankonta yekene le Ashanti nutome kodan kona amenu be ikenye Isaac Nate benya mera yeka Awal Muhammad ikanya pabla atonu chivia akohe ika utwe le masomasore ikane adum wala le akpavio pe dome kala bondo do pe wana malaika nyamchara amunto u dro le nyachara amunto pa nyachara mangula bono ikanya prosecutor pero do no April alopo guna bono ba do glo ika wa azine nempe Awal Muhammad jile yo pa do me klo sube yo akoto awon goma kuka clip yo apo nyata acho adu Attorney General for office klo sube one thing adro anyike nguyo achone ne pa for the male kala bondo panyanu ike America no ezime ne bondo dro wona le gbamagbanga keji ike ujagba cho apoto ikenye Muhammad Awal kode kubito pasima ba wapoto yike wa won goma kuku kakule sede ike mem kubito wa ano klalo be yo akple kokova bonu ka be ba tinya do pele klalo be nyare sare ika fo chu abonu mia akwe ajare ya malaji nemi Bobito yo le Upper West region ikenya wa inye to hodu ne Upper West region nutua odi kokblobe yo pasi ele amemanya manyaro pa yo me like mo pogome le amare pa gbere like security officer de pe agbere la wona me iko providing tina kuko le dokosi sukwade ikana la wa municipality ikana la mtogan ikana ma yo vai me ka pobito di kokblobe abato ikanya amabubu chonga ka atonso bo me hafi yo va kwele uncompleted story building deme ikana etere dokosi sukuyenti la nutuma me ika yo jon go makuku wana ope akpaji kala pobito panya na wodi kokblobe la ikama yo owo optosi alo yo do pone ne pangtina kuku ya yo kwede jesi be anu ikada abato pa gbara be abu blato tagbone ikawe be gbogbo ma ete no sum le epe aforede wona ma yike fie be amade we sidi ka wo ebli agbe kwakpli le ba aforede wona unti ka jojore yesi be ko bito de aselem tina ko ntina pom yo be wa yike na wo adi ameyike nyandela na ko bito ba do pele apa West region yikanya Chief Superintendent Gideon Uhini Boatem anya meyike di ko bro nyanjo do wala titri nya Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo pie be nukomo kuko poto gale eji yim kokoko Kenya banu kwala gay morga mi atu mi jola agban geji akwasero yenye ekenye nkwenye Peter nate agbayome sibi nyama ika atro asrenya modanti ka fi opoto ga atro asrenya jonta fi uduk bolo te presare ikanele no silis ebe English na do pe yeta ngoni hafi nya jo uduk bolo afresare ikana wora ka plemi le